Хотугу кинге үс күн устата ытылыбыт андойдута экономический форум түмүктенне тәрәһин саңа рекордтар олохтоото. Ол курдук 130 омук дойдутуттан 12 тыгынчаттан тақса кихи вебсайт тыгынча 300 компания кыттынылла. Форум түмүгүн туһунан сихили Айсена Бурнашова материалгар. Петербург коракка сүрбәйс түгілін ытылыбыт тәрәйін бастатан туран жылабы себәс олықтуырға, онны иннеки сайды қардыларын оңырарға бір бастың местетінен болар. Бұл форумға ұратыта Россияға үгі түйрі балады күшті ақымер андайды бизнесменлер оны күрдашыда ғылашылы кәлін кіттілері олақан ұратын оңырда. Ол еті бігеге инвестиционный политика бұтын инекетте тұпсарар өддівілі ақтияғаныбын, ол ең етері түгені бігі туғаныр бұтынады. Форум үләтін кемегер саға сирен салалтата РАО энергетические системы Востока онна Кавасаки Япония компаниятын кытта газотурбинный установка туруарутун или баттагыта болла. Энергия сыанатын чапчатар проект тутута бүлүү коракка 2-10 сылга сагаланы. Onun таханан республика салалтата Джибик японскай анда дютага инвестиционный банк берестебителерин кытта көрүстө. Bu kırtıyorlar otuvar bege haga tergere üdaga kiler investisyonlu projeler kadar killerige onunla bu Japonska investorlar onunla Japonska investisiya kadar haga Respublikanın ekonomik kiriyen hepin onunla kanlık projelerge kanlık kayıskalarga Japonska investorlarların bege cülestibit. Сахасире или баттаспыт договардара уонна сөпсүхүлөрө уопсай сүүрбе миллиардтан такса евроға теннехеллер. Ону таханан биһиги делегациябыт Азия колорун спортивный оннютун ЭФ площадкатыгар презентациялата. Мустубут жоңго прессага оннулар сүрүн сыылларын кепсәтилер, уонна терьячылар гытта билһиннердилер. Итенне Илдархан Егор Борисов Арктика вопростарга ранаммыт конференцияга кыттыынылла, уонна перспектива развития арктической зоны Якутияден доклады ахта. Петербургда экономический форум омук онна нютча сирин кыттачылара бир дойдулахтар быт. Россия экономикатыгар инвестиция келлерекка онна санкциялары тоқтотуық Канада ден түмікке кәлелер. Россия сыңа экономический хайысқаға кииритигер сүрін аролу инвестициялар онюллар. Олығын государство бұсыл олыққа кииритигер жахалын тахары. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, Саха телевиденията, Санкт-Петербург.